início década cianolo, comandante em chefe das Valentil, Caixa Hudi-Laran e a visão no missão lutanian hakara kamosu unidade nacional Edisaun hoto no haluantang funo resistência Timor-Lestenian Edisaun 4 fronteira. May be ocupante ka inimigo sira iha sira ni Hanoi, kata comandante sanana ni movimento iha cidade Dili no rai fronteira date. May be ho estratégia funo no tática guerrilha waiwai. Comandante em chefe consegue halar viagem para o sul, nebe fating ne e a tempo ocupação nian faz parte da região Bivaque ou região 2. Em princípio, uma Caixa Hudi-Laran 003 hari e início década walunulo com núcleo kiguan ida honara núcleo ferro ken Hudi-Laran. Razão usanaran Hudi-Laran ne atau desvia tia inimigo sira ni atenção, wain hira descobre liderança falentil sira, nebe subar no hala serviço iha uma ka fatin ne atau sira babuka fale iha capital dili ka iha fatin selo. Caixa ne estabelece também retamos ordem no confiança husi comando da luta, momento no ba comandante Xanana Guzmão assume na CNAR, hanesan comandante em chefe des Valentil, li husi carta ne beni haruka husi estafeta sira, pode dirige para senhor asuloko ka radikiu, senhor Daiwari nomo senhor Daniel Foguete. Objetivo principal comandante em chefe das Valentil halo viagem bolsu e retinan reunida a tusia senolo resinida, makato halau encontro com liderança Valentil sira, pode qualia com a unidade nacional, liu e a região Bivaque ka região 2 nian. Encontro ka hasoro hamutuk ne, hahu realiza husi loron ruanulo resinhito fulan junho, tong loron sia fulan julho tinan reunida tu sia senolo resinida. Maybe antes comandante em chefe des Valentil, fila fale badili, nia se hasoro malumos hoamo bispo Dom Carlos Ximenes Belo e a residência paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Ossu. Autor importante nebe, maclori comandante em chefe husidili Bausu, mag Padre Sancho Amaral. Amo Sancho hanesan sacerdote ida nebe magbatula comandante em chefe das Valentil Hocareta iha uma saudoso enfermeiro Matias Gouveia Duarte leki hunuk iha bairro kuluhon dili. Uma Caixa Hudi-Laran 003 hatur iha aldeia Belas, suku Ossu de Cima, posto administrativo Ossu, município Viqueque. Pelos Jameng, Hasaru Malu Folohau Abrilia Fernandes e o programa City Feature. Programa de besta sempre culia com a cidade, história, na resistência. E o episódio da equipe City Feature viagem mais o município Viqueque, posto administrativo Ossu. A Tulori Pelos Jameng Hotu Bahatene História, uma Caixa Hudi-Laran, nebe sayanesa fating encontro com comandante em chefe das Valentil, Caixa Sanana Guzmão. Ho liderança Valentil Siracelo. Deve acontece retina reunida tusia sianulo resin ida. Localiza iha suku sudecima aldeia Belas. So, belos Yemen, curioso atau cara katena litang história refere. Follow me guys. Diak belus Yemen atau hatene diak litang kona ba história encontro hamutu comandante Xanana ho Valentil no amo bispo Belo e Ossu di ihatinan reunida tu sia sianulo resinida e tenia apresentadora City Feature Yemen Abrilia Fernandes sedada lia ulo honaim ba uma Caixa Hudi-Laran 003 José da Silva Amaral ho código lugar asuloko ka radikiu nebe iha tempo resistência ni assumi cargo hanesan secretário da zona Ossu. Dia, Belus Yemen, may itaba kompanha hamuto conversa ne. Belus Yemen, da uma equipe City Feature, iha ona município Viqueque, posto administrativo Ossu, suku Ossu de Cima, aldeia Belas. No, ami iha ona uma Caixa Hudi-Laran, iha ne hausedada lia ho senhor Zé da Silva Amaral, honaran código asuloko ou radikio, iha momento na ba hanesan secretário de zona Ossu. Iha ne hausidara lia ho senhor atu conta litang história mai ita encontro hamutuk ho comandante em chefe das Valentil Caixa Sanana Guzmão ho comandante Taurmatan Ruak comandante Sabalai no comandante Faluratelai iha umasu iha tinan reunida atu sia nulo resing ida. Loron dia senhor. Tambah saída maka uma Caixa ida ne tau narang Hudi-Laran.
Ia momento neba hau tau fate ne Caixa Hudi-Laran ne boato toto tuir código fununia. Nebe au tau Caixa Hudi-Laran hene hudi ida la iha. Mas tambat saida mak tau Caixa Hudi-Laran ne Hudi-Laran ne babain teme iha dili Laran. Iha dili. Ne para hau tau Hudi-Laran ne para hanesa tenia na ulun sira hanesa Valentil sira ga saida sira inimigo kata de tetakari nia ihala ne mas sira ba fali fatin selu ki Hudi-Laran ne ba sira hone dia Hudi-Laran iha dili ne ba mas bot iha ihala de fatin selu fatin ne be kami tau fali Hudi-Laran. Oh, tangira nema ka umay da neho di tao na Hudi-Laran. Diak senhor, itanya bel, itanya telespectadores e mentifi harai larang norai liur, hakarak hatene lolos, história kona ba encontro comandante em chefe das Valentil que era la Sanana Guzmão, o comandante tarumatan ruak no comandante Sabalai, no comandante faluratelai iha uma usuida ne. Ni história ne lawansa. Minha história ne hanesa ne wahira quando se dá o mai henene primeira parte né o sida a minha vice-secretário e tinha daivari niamosi a código rua e a base apoio né o lucane sa unia be asuloko ninia potomala mai faliti a Hudi-Laran maka tau fali daivari né tama ame saida inimigo né ninia conta dia ninia kunungo kwe sira halu ame tuir sirni hakarak dia makitenia tiung tau ninia código daivari fali. Objetivo né nia primeiro preparação né o siri tenia tiung vice-secretário banca sei conta e tuir tia ida né ame maene fatine né lá saida né ema comando makiscoia né comando escolha também a confiança. Então objetivo né atma né atau hari Unidade Nasional ba Região 2. Tama Unidade Nasional ba Região 2 makanya primeira Unidade Nasional mak Hermera Cafelara among mari ho líder sira o Hermera mak líder ahne ba mai segunda Unidade Nasional ba Região 2 mak mai hari fali ia osu idana hau hone vice-secretário itania tiung Senhor Potomala Daivari ho tene tiung Daniel Foguete amnen tulu mak dirigene e lá os dia amnen tulu ne deit mas o ema sirba estafetas tene mo alin sira estafetas be cair Valentil sira e Hudi-Laran ami hoto hamoto buat ne mai hari ne lá os dia ame ema ida rua ne anas coletivo ko clandestinidade nebe ka ame henene Caixa nebe e henene hari Caixa Hudi-Laran anas tenia tinha vice-secretário nene ninia tau fali Boa Malus né fali sim. Dia senhor, senhor bela conta então quando me momento na bane semak hari Caixa irane. Ya momento ne bah rasik makhari. Senhor rasik makhari Caixa. Ya momento ne bane ame henene canal de si bolu dia canal de ligação Caixa secreta. Nebe ame hene amnera ia 79 ne amnera heta ona mai be inimigo de tetatia cari hotu te ame ba escola ou ba castigo ia colégio Hudi-Laran neba cari ame ba castigo ia vike que ia codi neba então conta a minha via canal de ligação ne ho sira Hudi-Laran ne cotutia. Então tuir fila fali mai makau hetam fali canal de ligação de os fali comandante besa vai kia ma venilale vai ulininia. Então ame bahala encontro neba makame usi posti da ba posti da nene ame sente la dia kam ba bebe kam dia ba comandante dia kliu lo que tak fali amnia via ida mas ame posti da mak mai fali hala serviço a posti la kliu inimigo de teta bela caro tona ame makanya então comandante ne mos apoia haunia dianto tatau to que tinha fatina batau lo que tinha canal de ligação neba Tapi hamos dia masih imi makela ia Hudi-Laran canal ne tau insa imak tau ba. Então comandante ne mos dia lai. Buat ne ia Hudi-Laran imak tau ba be imi hansa foi núcleo que ko ainda foi Moris ia Ossu imi tau hansa núcleo. Então hau tau ia momento ne ba ia 82 ne hau tau núcleo feu em Hudi-Laran. Fofone se dá o Caixa núcleo feu que em Hudi-Laran. Mas ia
87 caixa né com Murizona. Então, a muda fala Caixa Hudi-Laran 003. Então, senhor, momento na ba hari Caixa deh satinan. Nene hari Caixa nene husi prinsípio mas nene ame iha 81 sanana haruka na carta ida mai hau carta nemos conta yang clandestina ne família ne noi nebe hau ne primo ida na Paulo Asuai itania tiu agora potomala dai vari ne ninya riang rasik momento ninya sei moris pa Paulo Asuai ida ne makanya stafeta sanana ne be mai entrega a carta ne mai hau be carta nemos sanana haruka mai hau laos hau mesak mas ne amnero itania tiu Cândido Potomala, Rotan, tinha Daniel Foguete, Waira, Paulo Asuai, Luritia, Carta, Neme, Hauletiane, Italia, Itatau, também tinha mate e ale, então em halo, aba inimigo carbe, mostau, também tinha mate, então, hau subartiade Carta, né, e a Hada Clara. Quando o Ahire tinha Daniel Foguete, Padre Domingos Malvere, Haruka Sirabauto, tudo escola Capege, Yadili, e Natal, 81, dezembro 81, passa férias, então, hauba liga nia kualia, nia lamuda antau dia telera balai uma himlai café, então, nia mai turte, uma macagora, e halete foi indak sana, na mai coba yalarane, hau hasai karta ne fobania nia le tu ne sanana makaruka duisa sanana makaruka mas hari tau service ne jak ipa service ni tenia mate halara ni te halo aba ema bele tomane mas o tenkalo tamo hari notabe iha okos te o talahalo mos mate halumos inimigo descobre sempre mate mas be ame halo duni nebe iha momento neba iha 81 ame cimutia carta ne começa hala mas to iha 82 mak buat selnya pronta ame nantiolo hamuti ensetiaba ali bukurua matenia ita muris ninia ita nebe iha 82 ne pronto na ame retiadit iha ame dia agora surat pronto tiara agora itat futuro vai ser mas bota masanana ni ninia plano maka skala liga ema be jornalista serne iha 82 kali iha bailoro itania lara Wahira ame quando hadirnya jornalista na in lima ne jornalista na in lima fetorua manetul amrik tiana oda mata ne be ame loko oda mata saya bisa kualia surat pronto la kualia tambuati surat pronto ne bada surat antau hau ala tamu malara daga sei kadernu ruane ia hada clara então sira simu la kualia buati da fila la no nebe iha 82 ni tabele italas de amede ita borne fundo coletivo ni nebe iha primeira informação betama ho nune amnentolo ninia konaba oi matenia inimigo o insa o cc nele bucuida o castigo simo violações sexuais já só tem inanfetosira simu torturação o inimigo ni bucuida conta dia matenia bucuida morisnia bucuida. Dia senhor ita fila fali ba assunto nebe maka ohita dada liaona iha perguntas primeiro iha momento neba sima clori comandante em chefe no liderança falintil sira mai huma da neho de encontro remoto ne iha tempo neba amo padre Sancho nene ma suai nia ne mai tugas ene ne mak ne luriusi di limai iha momento na ba encontro idane halau iha sadata safulang no satinan nia hahu betamane mai to senhor amo Sancho Belurimane iha dia 27 de junho Unidade Nacional ene halau semana ida recentia ene totia iha tama iha 27 de junho totia ramata iha dia 3 de julho totia fale dia 4 de julho kala
Amiluri fali ba hasuru Força Grosso e a forro Hudi-Laran. Então dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 hamutu ko falentil sira ialara. Dia 8 kala ame haupa simu fali membuat karya sanana kusmo mai fali tama ia residência ne lama yona ne. Sanana hakarak bai fali umane mas hamak laku kita ba fali residência nebe membuat karya sanana mas dia kala koko itenia lara makane kada ita surbalu o Don Carlos ne bele kala buatnya programa tiana be ame bele mau. Então ia tur la Cliori tenia Daniel Foguete hau tusikela iha igreja ne ora matane hau ami iha tia dun Laran ne ba hau dia quando to 9 horas pas mestre foca ora matane para dia foca dala tolu ne situação dia maka foca itabot foca maka dala rua situação la dia dala hat situação la dia. Então, hau entrega duni lâmpada ne vai ter Daniel Foguete ne América le igreja ni ora matang hau turi hatok ne ba hau nia ibu amnera turi hanaku kun lara ho estafeta mai be hau nia ibu makualia ho mombot sana mas hau nia matane munela di tumai igreja ni ora mata la Clior to tukusia pas ne Daniel Focaona igreja ni ora tak toda la tolu hodia situação dia membuat mau Amerika lawan. Então nia sitihan tanfali pa suruh Don Carlos ne dia kalah buat program dia mau ne ihana dia 8 kala 8 de julho. Então janeiro Don Carlos ao encontro asur mo fofoni atuba asur ni mai iha focus ni munutama tiana iha emania natar la rambe ni momento camuflado fardado mesa tahoti de tona estafeta ne lori ninia kilatine dia mau lamas tok ninia ainsira mas mesa tahota lamas ba mesa nia tahode tona be dia mau jatu manam funu terus nune duni mau. Então íamos turno nokdet la Clior niatur hau tautiana fatu belari dane niatur halete hau tur helari tasurunia niada hau hamrok niamos kala la one be hamrok hau mus ladian saya namas hau dia pa hau lori ho cafe be rumah kardia kau hatam mau cafe be hutut enba preparado isso se tenero bahim on. Então maka to tia tempo hansa hau dia tenetiun Daniel Foguete foca a igreja ni ora mataoi sinal tutula odiak então ame mai e sinal odiak ne ame ha momento ne bala hansa o dia watne funo coletivo ne be stafeta sira ne be que amneiro tenete um candidato de vários orientane hotu completo baluzaga balu alfin siba hamrik tun saya hansa mabilan tun saya estrada ne mas ne missão de serviço então sinal tempo todo lá dia então tinha Daniel moço simu informação hotu mesadia então nia foca tuira na sana dala tolo dala rua situação lá dia dala hat situação lá dia que dane amnia código fununia então me mai tamate a residência o irania tuba asuru Don Carlos ne dia troca te mula bele troca mau mai sai larane agora troca te fala bispo sira dia mau ia de Hudi-Laran. Então íamos lá troca lá Clior tam tur Clior am sansu tamama dia mau am bispo pronto na basuru mal Antônio América dia tenia bonya dia tenia pistola momento ni tara pistola ni kilat ne musketak ni dia te lá te se foi se metahoto se lahan ida maka muti halara mas te conta de hala nota então janeiro abai a residência lara halo tia encontro kala horas rua ka tulu jani lara hotu tia ne ba fali hamne tur fati ne tukutia velador Victoria hitenia 5 ode o encare que o dihan diak bele dia ko tuku fali na mesa dihan Victoria hitenia 5 então henema que nia troca pronto nia troca tenia dia agora quedas au nia roupa ne mara para
hau abang hatai ba fale faten selo. Ia kala nekela sawaruka estafeta lori katoa ninya farra camuflado calça o camisa dane mai tenia tia fase hotu te au diamba estafeta ai kulit ia hotu uma o nia maksunu ai o nia tiang strika det to strika troca malo nene sai marantia like liuret estafeta lori fale mão katoa nia ropa makane hau simutia. Hau cemitério da San dia 9 ne entrega fila falona sada roupa ne oba foba onia comandante Trix hau la qual ya te passe hanesane orikala odihampar pelo menos a me faceloram ba ora ofo odia hataj at ba fale fatensielo agora calambote dane haunia fen conta dian la toba estrica de bene tomarantia agora o entrega fila falou comandante Trix maka turato entrega baidane sim ata nema hela nia ba fale dili momento nia ho motor de tona la sana amubispo la lori fale nia badili itania tiu Miguel Soares Camaleão maktula fale de tia motor. Nebe antes saiu kala saiu 11 horas dia 9 de julho saiu ba fale dili mas de amne informação momento neba ne buatida lá ia mas buat ne hototulos então neba tuber lo que dalan sira ona pesimo farmacia momento antes neba ne sanana be mainnya laos dia mesak noi aba fali kutuku itu buat ne kliurona bita sida kontan ne belela tuta mal bas ba maknoni sida tuta fali ba ya momento ba amsan sumaine la maun sanana ne mesak maun sanana tubir lo que dala ema turis kainia hosabala ema keninia foto ihadada ukne ho tenia tia mena bihane ke adjunto lintil linea feton idane mak mai senai hat mak padre sansutula mai ya residencia mak abasimu ya residencia mai falhala serviço hene. Então senhor se lembra calai em momento na base se mak ter encontro idane turi encontro ane stira falentil stira be mai turi encontro idane ne comandante bot makana sa tenia um bot taur matan ruak e tenia um bot falur ratelaik e tenia um bot comandante Trixi momento ne bane ma hau ba fali koto mai betama ulu ki he uma ia no 90 nene taur matan ruak o falur o comandante Maunami e malos palos ne mak mai tama ulu kene ne be sira mai ne teme sira be anasa mas anasa comandante sira be anasa botu tur malune barak mai ne mas sira ne helade ti haliu so senai hat lima ne be tamane mak sira ba tamatur e umalara be tur haliu vela lorde sira halu discussão com a baitenia funu idane dia senhor Hanesan uma naim ba uma Caixa Hudi-Laran razão fundamentais Russi encontro idane kuliah com a saída fundamental ma kuliah com a unidade nacional também tenia funu nene itala unidade kala mau bone ideia mau bot kariala sanana ne ita think hamutuk mak bele então mai hene unidade nacional maka unidade nacional mak oi hane sao hatete unidade nacional primeira unidade nacional mak ermera ne kala hala abril ni ala fula abril 91 hotu ni ala mai hene hala fula junho ba fali los palos kala julho ga agosto ni ala ne buat ne sudah mai ida ke conta ni história sim ne be mas ne principal makwa unidade nacional. Dia senhor depois do encontro comandante em chefe Sina Fati iha uma idaneca fila na badili depois do encontro nia saiu-se uma laranene nia tem que vassour te alai força grosso falentil sira iha ilara nebe hanesa onha conta ene to dia 3 unidade nacional ona iulu sira bolsa ne hotu ona agora o dia 4 to dia 7 ne basur força grosso ia forbuilo si ia forbuilo ia filausi forbuilo ia dia 8
kala msi mufale ne dia 9 maka ni aba fali di. Ni ne quase tabel dia semana rua resi ne. Momento comandante-chefe das Valentil Vila Vali Badili sema que acompanha-ne. Momento comandante em chefe e chefe Estado-Maior comandante Mombot Kairala Sanana Vila Vali Badili, momento ni ela sai na carreta, ni sa fali motor. E motor nene e a momento ne balolos nene e tenete un Daniel Foguete ma isin forte ai as ne karik ni ama katutula. Mas nia como é uma badacoa, motor aço, se nia em lá oraya então perigo itu ba viagem então senhor Daniel ba fali Oriente tenete Miguel Soares Camaleão maktula usine badili. Então o comandante-chefe das Valentil Husine Badili né sa motor. Tá motor ritme. Dia senhor, ikusliu senhor bele hato hela lia menan rumah relaciona ho fatin história ida né. Quando ba fatin histórico ida né foi na dao que tinha comandante falo irmãos até hao katua sana namos dia nia semai halo buat rumah nebe hao nia sudah sekali mai halo Fatima kene tambah fatin histórico fatin ida né mak dia na ulun sira ulu mai halau serviço ba para belita alcança e ter o objetivo o com rasicambe o hira quando na ulun sira en babe hakarak mai halau batruma Fatima que anda tem bane ha pronto for porque idanene é uma resistência outro ninya Fatima conforme é na ulun sira qualia uinsa itaki kine tuir Belum jamin idane maka dada lia ho senhor Radikeo tir mai hause dada lia ho senhor Candido Henrique da Silva konarang Código Daiwari atu di hakleang yutang maita história uma Caixa Hudi-Laran. Belungiamen, depois conversa com o senhor Radikeu, apresentadora Giamen Mos, cidadania com o senhor Cândido Henriques da Silva, o Código Luta Daiwari, nebe e a tempo resistência nien, nihanesan vice-secretário da Zona Ossu, nomos responsável ba Caixa Buamalus. Ao convida Belungiamen Sira, maita ba acompanha hamutuk da daliane. Belungiamen agora dadão iha ona haune sorin, senhor Candido Henrique da Silva, onarang Código Daiwari, nebe iha momento resistência hanessa vice-secretário da Zona Ossu. Iha nem hau cidadania ho senhor atu hakleang liutang história uma Caixa Hudi-Laran ninian. Loron dia senhor. Senhor dia kalai. Dia. Dia senhor. Belum Gemen TV hakarak hatene kleang kona ba história uma Ossu nebe iha tinan rihungi dato sia nulu resing ida senhor Daiwari ho senhor Radikeu makhalo encontro ho comandante-chefe das Valentil Kairala Sanana Guzmão incluímos liderança Valentil Sira iha fatin idane bele conta ituang processo nelawensa. Dia obrigado ba tempo. Iha tempo neba iha 1991 lá clearona be hawla dum lembar tiano fulama be ne mai mosu ulu iha be paroquia Ossu iha amo Padre Sanso ne tempo maluki dan narang bin idan narang fenomena da kamara bi hanek ho maluk na irua ida nebe kuine seliu mak benasa leu 5 mau ida narang leu 5 serne musumai nebe iha Ossu nebe Padre Sanso ha momento ne hawan sa katekista sira boluhau Padre Sanso ba boluhau hau saaba ame hasuru malu ne kwali alai tenia comandante em chefe sanana mak atumai Ossu nebe prepara tok fatimba para depois fortene haube hawatu batula nebe kala liutia fulang ida ga ruahan sani lorai kida prepara fatin prepara laos fatin ne momento de prepara fatin laos ihabe mau arbisa do atual ni uma henen la prepara dia atuba be forro atulawa neba prepara tan fatin nebani ni atuba toba ni atuba said ahi said sene arranza venansane prepara los tian. Então, como lá fora as respostas ba comando da luta,
Então maka lorai kita maka amu sansu tumba bolon hau se hau hani uma se ada dahon ni uma ada dahon ni estrada ibu ulug ni uma atidu heli ube polaran eba. Então maka ni haruka be Alonso ainda narang Sobrino ida narang Alberto Saba SMPK momento ni SMPK ne. Ara to ba dian tiu be amu sansu bolit itatu paku ale ale honia. Ne waktu kutulu waktu kaat lorai tiana. Antah waktu tumba bai-bai ne amu ku ale hal tetu iha momento ne amu ku ale português falando. Amu dia comandante em chefe chegou. Ya ko comandante em chefe sanana chegou. Então lebe agora ku ale tine ne dia agora ohi ne ematu labe desconfia ohi ne ha utun tia lebe banura ba ku ale tele katikista Luisira ku ale ko ba preparação sarani ne pisa sa fale mai mak. Ha utula o tro balete bahasurunia. Kamane hela o. Então amu tun tia ba sa fale mai kalanti ona. Besi kana tukitu ansane ma. Kal tukitu ansane ona. Ni liu sine batu lahau amro saba. To oba iha residencia ne den komante chef ya Hudi-Laran. Nebe o tamba hasuru. Nebe den dia nebe ne lorela ha uba husikela ora matane. Au tamba larang. Katuas momento ne ni hatai zaket. Haruma zaket, kalsa ma zaket. Bukul. Isi nura glos. Katuas momento ne tamba hau. Katuas ne uluk ame tropa hamutuk. Mabe ikus mai iha ailarane 78 ame fahamalo iha be matebia hau nunca hetania to momento ida ne mak foi hetania. Então ni Amerika ko kte hau amru aku malu ne dia agora be comandante falur ho be taur ne be au ten comandante falur taur ne bisigdu ni hauni ari hauni Caixa ne naram bua malus hauni Caixa mai be do kusi hau do ya Hudi-Laran bahwa karak atu wa ora bolu kena agora mai para atu ko le hau Haudian la bele comandante mani situação nessa ne kalam bote hau atu bolu sir la bele abang kalane bele. Então kalane keda ame ha hamutuk tehne ba kalane hau filamai hau mai to ba iha be me mau radikiu ni ni sepsuku katua semati bianti ona uluga bisa doro munisipio bikeke katua Francisco da Silva amro to ba tiani uma da desa mak hau baliu to uma hau bolu hau ni staff ida nara Eduardo foi na da une mamatin da tamatia Valentil maketan desastre kareta mono bine matitia au dia bania Eduardo ita bai-bai di maroma ne be ita nunca hare maroma mas agora ni tru atu bahare maroma man ne be ode ho haudit makatene masilu la belaten ebe awarukania ne babulu be comandante taursi henini abrigo ida nara abrigo Aidila Aidila ne babulu ni hene ba onina soldado sira hauma kumaya katuas falu ninia ne iha abrigo dana abrigo 20 de agosto mai bolu te de na fatentia de hau le comandante chef to ona hene ba rikala amba ko alia ne beta bot precisa lo te botna iru atu ko alia nia mas tomu te botna iru do o sidane ko walu itaba heta malu iha mau radikiu ni uma ansane be de dia então ku itu ne am komasa tamal fati da narang kaburia si am tamal tehane dan tukuali ta tengi tobe katora dikini matamba pon horas be atu encontro ni ia tukualu kala waktu tia am foi atu arranca iha dala ibu iha bedala inda am sama ini lampar ida lakam falian hani antau katuas falu rusuan basema pa ini ba tirifali tania dalan haudala di masira be momento de juinu kala nebe haresira ne boto tu tian mas kum bailoro mas tama fali be haresira marah tu be manatar na insine mak luri lampar kala main na ube haruka ona be comandante Reiria momento nesse comandante pelutão mante Reiria ho soldado na irua sira baho kilat lolontul lolorwain mana lolontul atu batiru mati tia saeba area atu saida atu tiru mati kala hal buka emania laheta sirtum valid haruka uluk benasa stafete dan narang metaboku milisian metaboku masaba stafetane mus ni umah ne besiko to be mau radikini haruka ne bahare ne de ema be nasa natar na insira masada ne ba be se haluhela nasa kalau tau be ban ini anata hare sirak marang ton antau katos falur dan la yo bane ita tengko hotamba ita tukualu tengki hetamalu hukumantin sepi
ita la bele liu tu família kase tamba funting uhotia anto sira hokilat Allah komandante rairihan sa una kontani sa aba emane kala destino naruk em batia on fila vali ba tamba sira sa amena wanu hela tamba em sira ne masa família to rian sira makal naftara ne bade ipa tamba funu kala hode rian sira mas kala bote mati bian sira tulu to amai ema batia nanta amai liu to karai ya dalang klara ne fatu boti dan fatu kuak kau dia masih komandante henene iha ora amro maka teni situação ini botin sira bita bot sira hata ini bota sira bata hiti wata sautu la ain tanali tam ita sira la iha umalete depois comando be no sa teni imus ehlilete iha be agora lo que posto bane ne comando mahane ne sira lampar bot sira tu mai ita la botas ne la dia kita tau sira mastui aceite botas amla ain tanali am sau sira mai tau komandante falur hatia oi ho besir selu valenti lugi de hautu tia oi ikus liu mak hau katuas tahun hau ho trix kuman trix be agora komandante bote ne bane ne hol metrela dore dam nen tulu mak ikus li amelao mekanisme ilara nen uin plano gabutu uin selu amela quando harebe nasa fulan aroma ana ne hoto to Amerika ihabe tahu larang ga be larang ga ne larang mos laboka to Amerika sel laboka hareban aku kun valion mak foi itala foi sira fo vale odin sa di tabela la an sana amla am sa ausne ba mai simu to ni sana katos ni umai halete ne be amai antes to tama umane sira botne ansa organizado ti ona be komandante rairia honia soldado sira tama bai hakatos ni fatin be sira hamban meza fatin ata monte sira quarto lara sirne kilat kalate lolo rua toluan sana entrega faliba segurança galabare sira be sempre kasin ne sira mulori fali be kar fali kilat ne mas momento de ahina kuku ne sira mal fali segurança antau ha ulori tama ulu tuas ruak tambah iha quarto ida fali ne katua sanana ho sira ekipa ida be un terminara ne ini hututian tuir mata dalang au ne halwate tuir mata dalang ho be bihane ho be nasa sabalai sirne ho be nasa sirne iha tian malara ne ha luri uluk katua seruak ba katua sema katulatani la katua samri mai si menini anggota ni hakuak pertani zenini tanis de tanis do de tanis de amsir be acompanha sema ema tu ben de mata ben la saine la ya to tanis depois hakuak tenia ku sadania hakuak los depois de bahatur di hakadira ida ko tu tia ha saifal melir lori fali be trix ba trix musan kuman trix ba musun hakuak na fatian sana no so kuman tera iria makla tamane kuman peluta minala tama fatin dane nyala la turi be encontro ida be unidade nasional o be topik ida be unidade nasional nebe kalane ame katuas nasa sira kala sira aransa hela be sira kala modone sira hotia fahida kalane ame ha mutu ha kala to obe 12 horas ka 11 horas ansani saku alia konana be sira ida be heli urne abilo aruzu sira momento ne delegação chefe be delegação abilo aruzu doutor abilo aruzu então katuas falu makala provoca buat kuali unsa buat nekiliuran valu agora katuas sana naja abilo ruza bahira funu hotu agora soldado sira tu matemu ona quadro sira quase tu matemu ona haruka ne valiur ne laba halu botira agora ne mai rona ne mahal fali contrato Indonesia ne be funu hotu ne mai hau karne hau bakfilatia ne katuas bakar langsung benasa belador bihani oine iha sada iha tua você ne preparado tu atuas cara belador ne bakfila então be já administrador ne carne tig benasane belador ne ha maghili bossa sanse be mondo ne ha mahili tu dia ba fale kala bot ne tu tiak to dian sane haunia parderu ni hene be abang bairu e masai kari ni ha kon basubar fatinda ne be kon filate am ko desko imisene setirus masai kari ikus mai kalan sana dun ko tu asira fakar bosene mak ita kala barbar mamatian sana gari kita latin tu antau o tu tia kalane encontro serne hotu se kuale o tu tia
ni husu ona be forza grossa ni henbe nebe comandante na irwa hatane forza grossa agora ihal neba ne so itabarka fali be tempo ina masih ne iha foho builo antau maka be forza grossa ni momento ne hira forza grossa mais 50 eta 50 racing kilat ni kala 50 racing de ame soldado sir balu be limang masadane mamuk sir mak bukida akumpaina nebe kalane henetia tukurua maka ulori fila fali be hauhane primo be stafetan amira ulori fila kumansene liwusina fati ndebe honi audihan fila fali ba au mosba amirua haune primne to baho sire habrigu neba kalane amirua kibit madan ikutado iturua pertama di funu gansane ma asal turi itura kalamate ni itene feu asire uma neba ne ameratinus bot maji tatan zata mabut funu be ansane antau ene hotutia dader skala sidau abang kalan se bairu kalan se na usa afali men usaga tama katuah ni tateng zaga kala neba am troka malu zaga bakatu sanana nebe depois ene processo de be atu bafal nebe mak uhin be mau radiku kontan hala bele kontan tambah hamo lurin forsan maka dede dia. Dia senhor, equipa City Feature ziamen recolhe katak, senhor momento neba, senhor maka iha fase preparativo. Senhor bele conta itu an história, nia processo iha fase preparativo, bako encontro hamutu ko comandante em chefe das Falintil, hamutu ko liderança Falintil Siracelo. Fase preparativo ne katak am prepara be abrigo ga fatin para comandante ne atumai ne be comandante em chefe sidau mai momento ne ame mesagde so que momento ne ba am kualia makane quando ba transporte ne be bihane ne mak bu sudune be am sansu ne careta para tutulamai ne la bele ka fatin selu ne be momento tulamai ne mos comandante em chefe hatai te batina an sabe padre hatai te batina mak be am sansu tulamai ane soferu aminia mau alindaran Senhor Celestino ni masuri ni maktula memang dari mai ne fase preparativa ne ame mesak ne ame prepara onsa para tulurini apa pa tau fatina ne karik se dau bele hetambe força grossa karik ni han saída ni toba hene be se ne ame arranza condição bania ne ma fase preparativa ne comandante em se dau mai mak langsung ame encontro hene ne ya ketua ada de kiuni umane. Iha momento neba fase preparativo, senhor José Sema prepara baidane. Husi be na husi dili mai mak be uina temini anarane tubiri matadalang bihanek feto mak bihanek mesagdeit ho be kala sabala mak ehutu meskalan be hamla rungku inese ho ida be nasane uhin be hal temi uduk nenarane sinemak mai iha osune maka Padre Sansu hau a minha colega enfermeiro Zeca o kala beninia feng mana Saturnina mestre Usibot sirnema ka akompanyi sirnema tambah te imba katua segala ta sirnema ka be fase preparativa sirnema iha tu oi em seduk laia tama momento ne ama tole encontro ne monso amo hatene be hamate te na momento ne eletricidade iha na mai be seda hamate te ahin ne be halufin de ahi avaria sai ne be ahi be residensia ne muso matelos la ame mai halo encontro na Hudi-Laran Dia senhor, ita fila fali bakoto kituan, tamba sama ka encontro ka hasoru malu ne halo iha osu, labele halo iha fatin selo. Ni razão ne saída. Razão ne hanesane mana, razão ne tamba boto toto ne comando da luta ma comanda. Ame sirne tuirit. Ne sa orientação ma kusilete mai dia ame sirne halu idane ban ame tuirit. Tamba boto ne orientação ne sira kontaktu malu nani stiona. Ne betenki ma halo encontro hene. Ne mak be ami tuirit la os be ne ami mak disidi la isi zauni fileten te mak ami fiar dit ami alau dit. Dia senhor, icos liu senhor bele forrela a mensagem a relaciona a história da resistência com contato ho comandante em chefe das Falintil, ho me encontro a moto que era né. Fatin isa osune fatin be encontro ne barak lah lima. So ke ho comandante em chefe mak idane o be iha builo nebe ihane fatin lubukida hansa ba fatina narang
não sabe, abrigo ga, wasadiga, ia como ne ulu comandante sira barak masubaran ne hala ame haluti ana monumento. Seda construção, haltian construção monumento ni hati ona. Hotan ida ia labalu ame halu encontro hobe aku mana saudoso da itula nemos ame ho inisiativa hotan estado mos ajuda itua nebe companhia local se ajuda nebe ame halau tutiana. Anessamos fatin levantamento 83 de Abuanurak nemos halau tutiana. Nebe sasansir ne ame halau tu mesho ame inisiativa di la governo ne palamo. Nebe ha uhusu tam ame makatuas makansane ohutu ona bara makumatitia ona nebe idane ma governo la preserva la kui saida halu construção la halu monumento ba fatin histórico sene aba meru am sene matitia honing fatin sene se laku itene história se laku história sene sai inventado am ser mori ikusne balu la dun tene bele inventa botu uendit tambah nema usu ho momento ne hamnya recomendação dia gliu governo liu ba sa ministério da área turismo niniane se belenen iha plano ona para depois be hadia be fatin sirne enene sidau enene lolos ne katus sanana ne Fatima Subar enene lolos enene halon monumento histórico rumah ne até agora Fatima ne sasanse umasiranse ne tene mau rasing ni plano halu ni sayanse ne laos be governo mau ajuda lá neba usu para idane ho idabe ho be força grossa habe builo ne bani se belene italu netik be tau netik botrum haneba para matekari mahaten katok hatine ulu kato sanana mai halu encontro hede ho selu tang pois idane atu halu mosane sane ita bosira kal haten história sirne quase sai husibike kedeit kato sanana mai halu encontro primeira nasa be unidade nasional mai halu ihosu iha be kato radikuni uma iha be reorganização reestruturação valentil sel komori sila vale be hala vale funumos iha la kuluta iha la rigutu fatin histórico quase iha bike que utuma be fatin sene até agora ne abandonar licença ne be bahira tu batu ne ba tem que iha infraestrutura tem que estrada condição bote ne dia be lolos ne tinantina be halu be nasa hal tinantina kon halu festa de veterano ni ya kanasan 3 de março ne lolos di tahala fatin sir histórico hansane dia do que ita halu vale hadili ne ba para ita bele halibur população jovem sira bel haten tu tem história ne pa amero conta bot ne lolos também da nema ko oportunidade ne husu sebele liu ministério be turismo niniane sebele ne halu tok plano rumah para hadia fatin sirne do que ita husiga letan sana am sene mateu tu tiene sasanse de la valetia Diek belongiamen itarona na história husi itania sasen sira kona ba uma caixa Hudi-Laran nebe fatin ida nebe sai hanesan fatin da encontro hamoto ba comandante em chefe das Valentil ho itania liderança Valentil Siraseluk ida ne magdada lia ba Edisaun nenulo resing 5. Telespectadores Yemen, luta bau konrasikan Timor-Leste nien, hanesan luta koletivo Timor-Wan tomak nien, nebe laose mai ida karua deit makalo, mai be ni objetivo sagrado ida deit makakara karai Timor hetan ni ukon rasikan. Diek belongiamen itarona na história nebe interessante tebes quando ba uma caixa Hudi-Laran nebe localiza iha município Viqueque, posto administrativo Ossu, suku Ossu de Cima, aldeia Belas. Nebe fatin da nebe sai hanesan fatin encontro ba comandante-chefe das Valentil Kerala Sanana Guzmão ho itania liderança Valentil Siraseluk nebe acontece retinan rihungida tu sia nulo resing ida. Espera katak ho programa ida ne história hirak ne bele forma cidadão ho tu liba jovem foi ensaia sira atu na fatin hanoi itani história resistência sira no itani fatin resistência sira. Ikusliu Hawabria Fernandes ho equipa de serviço hato amini obrigado e adeus.